Ćao svima ljudi, bonus playa. Ove nedelje, ove subote, ću solirati kroz Metal Gear Solid V. Da. Ground Zero's Tactical Exponential Operations Press Start Button Copyright 2014 Konami Digital Entertainment verzije 1.11. Za pola meseca izlazi novi Metal Gear i bila me ideja da odigramo, a trebalo bi da možemo da odigramo za sat i po ovo. Kako kažu ljudi, traje oko pola sata. Thanks Kojima. Ja da budem iskren, nisam nikada igrao Metal Gear. Ne znam baš puno radnji. Apsolutno nemam pojma koje su kontrole u pitanju, tako da stranica za show. Da, kaže pritisni options dugme, pošto više ne postoji start dugme na PS kontrolerima. Save data, connected to... AAA gaming. Zašto se na single player igri? Pobogu, ljudi. Mission select, pre records, backstory, cassette tapes, manual. A manual bi čak bio dobro, da pogledam. Samo izvinjam se sad na škripi i svemu. Samo brzinski options, control. Zašto je uopšte ovo gledam, nema pojma kako izgleda igra. Mission select. Ground Zero's normal hard. Možda da trougao se menja. Tu ima više misija. Kaže... ovo je sve side ops mission, Ground Zero's. To ćemo da uzmemo na normalu. Rescue Mother Base member Chico and hell while target Paz. Treba spasiti nekog čika koji zvuči nekako triptizeta. Okej. Mission will begin, yes, okej. I dobro, gledate loading, change pages, da vas podsjetim da kliknite na follow ako ne pratite, pošto, kao što znate, tokom nedelje imamo redovne Heroes of the Storm streamove i na ovom kanalu i na klanu Rorova. To je kolega Bigi, Lazar, kako god želite čovjeka da zovete. Ja igram subotom i ponekada drugari zvani Ivan, Kum i ekipa igraju Bloodborne. Ne znam što se dešava trenutno sa tim. Anyway, start mission. Hideo Kojima game. To... A ne mogu pogledati kameru, to sama kamera radi. Ne možeš ni ovo. Imali su military advisora. Znači, Kojima je toliko želeo da bude realistično da je morao da umemi ljudi iz vojske koji mu kažu, vidiš, ne, roboti se teleportuju ovako. Kapiraš? Ne tako, ne tako, tako ne. To Stevane, tako treba. Ok, ovo je gun porn varijanta. Još ne mogu kontrolići kameru. Neko se odgleda, neko iz Kojima Productionsa, Komsetska, probajte refresh. Ne bi trebalo da se dešava, mislim. Meni stoji zeleno, ne dropuje frame-ove. Smo upgradeovali net. Wow. Ću malo glasnije budemo. Zašto idu mu bubice iz grudi? Sviđa mi se taj album.
War never changes. A Chico, young volunteer in Snake's private army. Snake! Ne, okej, on je stvarno slušao sebi pluće? Zašto? Why? Hooked on a feeling. Ne znam tekst, ali ne znam, igram izgubila zvuk. Koliko je ovo propuštena šansa da puste neki rokić iz 70-ih? Ne. Emotivno. I kredit dalje ide. Ide. Ima dosta ljudi radilo na ovoj igri koja navodno traje 25 minuta. And I will love the... Implant sound. Znači, da li mogu da mi implantuju neki MP3 player? Zvuk prst. Znači, otkuću uši i slušaš ovaj Orbinzi band. Još ne mogu pomerati kameru. She's being held for interrogation at a camp on the southern tip of Cuba. Black site. Nice. Nice. Slice of American pie on communist soil and out of U.S. legal jurisdiction. The upcoming inspection of Mother Base has to be connected somehow. The timing's too perfect. The UN's nuclear inspection. My guess is they're trying to corroborate Paz's Lake. We're an army without a nation. Word of our capabilities gets out, and we'll have the whole world out to shut us down. Having an American private intelligence agency involved is bad news. Cypher's the one Who's that Pokemon? It's a Kojima! Dobro, znam, mislim. Evo samo reklamiranje u igri, mislim, pobogu ljudi, ono. Let the sun shine in... Ne, pogrešna pesma opet. Okej, ovo je definitivno zombi. Necron. Xenomorph. Nije Xenomorph. To kamerama najdi... Priđi. Xof, vjerojatno bitno. Zof, kako da se čita. Aha, Xof je u stvari puštao muziku, okej. Izvinjenje. Ništa, to je to. Skullface, commander of the Zoff, identity unknown. Called it zombie, hvala. Ili Red Skull. Ali zbog copyrighta to ne možemo da uradimo. I ovi efekti su iz škole J.J. Abramsa, koji nam je podario divne filmove kao što su Star Trek, The Enter the Epilepsy. I hvala Kazuki Muraoki koji je pravio za ove zvučne efekte helikoptera. So who's the other target? That would be Chico. He's being held in the same area as Paz. Last radio contact was 40 hours ago. Find them both. Bring him back alive. A šta ako izginu? Ne, upravo smo pravili kako da iskakujemo igru. Ubijete njih dvojicu i to je to, tako ste pobedili. Imate sreće što niste bacili nekome to na glavu. Samo ću to da kažem. Imate mnogo sreće. A nisu novčići, ovo su zakrpe. Kada ga okrenete, piše Fox.
I naš hrabi junak se penje po kaljuzi. You should be back at Mother Base in time for lunch. Probably just miss our guests. The only catch is you go in solo. The politically sensitive nature of the mission needs backup is not an option. Fine. I like some alone time now and then. Svi volimo ponekad da budemo solo. Ja. I tako lepi kadrovi ove kaljuge i na Snakeov tur. Hvala Kojima. Ova muzika, kažete sad, neka opasno nezgodna scena. Military, verovatno. Hvala. Ajde da te casual podsjetimo da si mator konj. Poziranje za cover, 3, 2, 1, hvala. Kojima. Poznato njihovo probijanje četvrtog zida, mislim, to čak i ja znam koji nisam igrao ovo ranije. Hoću kameru da bar pomeram. A, nekad bio. Ne, hoću vidim kameru, vrati mi na mapu. Severoistok. Municija. Okej. Čekaj, gomilo. Šta se dešava ovdje, bre? Dobro, mogu ovako na klik. Follow me, between 2 p.m. and 5 p.m. Dobro, to ne. Hvala. Kako bre ovdje idu cviđe? Suppressor. On. Dobro. RB. To jest... Šta ovo? R1. Dobro. Aha. Da, i mene on apsolutno ne vidi od gore. Da li mogu da ga ubijem, a? Mogu, hoću. Pijung! Da, na pravom gamepadu, kao onaj prošli put. Kontrole su im potpuno haotične. Ne! Thanks! Čuj, da neko me vidi? Ja mislim da me neko vidi. Gdje si, bre? Malo mi kasni zvuk nešto iz igre. Ovdje ste, ali šta se radi?
Ti si živ. Ne, kako se trče ovdje, bre? Ui. Okej, idemo tako cijelu partiju. Idemo unazad, ima tako smisla. Evo ovu igru je kodirao naš savior spasitelj koji dreama. Ne, ovo je tako glupo. Ima je tank. Well, tanks. L-S. Open the door, get on the floor, everybody watch the dinosaur. Hvala igru, sad sam provalio šta je Doom. I onda izbačimo mrku. Pokojite ovako. Ste ubio? Ste ubio više? Putin, you out of misery. Twitch Plains Ground Zeroes. Na krkače. Come here, cupcake. Koliko ih mogu da stavim na ovo jedno mjesto? Kako se trče, bre? A, da. Neko puca na mene, a ne vidim odakle. Idemo. Jesam rekao već da ne umem da igram ovo? Free 60 na uskol. Moj filmska traka se oštetila poprilično. Dođi ti ovdje. No, ti ćeš tu. Ti ćeš tu. Hoću da spustim ovoga ovdje. A, mora se držati, okej. Treba pucati iz metka. Kalaš ubije iz metka samo u glavu. Evo nije kalaš. Ovo. Pola auto snajper jer može nam se. Yes. Kontakt. Crveno bure. Znači eksploziv.
Okej, imamo ovo. To. Da kraka. Ne može da se pokvari, ne može. Ti si, ko je živ? Ti si živ. Ne, ne. Ti si gotov, ti si gotov. Gdje si, krug je ovaj reload. Dobro, kud ja treba da idem? Ja sam ovdje. Landing zone. Field of movement. Landing zone. Anti-air emplacement koji nešto radi. Kako se hvata zaklon ovdje? Dođi vamo. Okej, mogu da ponesem gomilu oružja, da mi se sviđa. Ne, zašto su kontrole ovako glupe? Dance, little piggy. Gdje je kompas ovdje? Field of movement, to bi trebalo, aha. Sad je malo kasno za to, jel da? Auto aim, hvala. I to je to. Vidjet ćemo iz početka, pošto sam stvarno ovo failovo katastrofalno. A kako se ovo prekida? Zašto sam se zeznuo? Jo! R2. Disco, good. Ajde probat ću stealth sad. Nisam znao da je ovoliko teško, u stvari. Zašto nemam silent sniper, to mi nije jasno. Ili neki gadget, nešto, mislim, zar da ovo nije alternativno vreme gdje imaš robote i, mislim, on je lik je obrisao sebi preko, koristio blacklight da obriša nešto, mislim da smeje mu da dodaju nam neke gadgete ovdje. Man, dodajte mi. Kako se ovo prekida?
I ako neko zna kako se ovo prekida ovaj cinematic, molim vas nek javi. Ja ne mogu da verujem da restartuješ, nisi puštati cinematic opet. No, izgleda kada imam rogove. To, ču, ču, ču. Dobro. How's it feel to play the traitor? No more war games. You're a real man now, soldier. Real me. Real me. Woo. A dobro, neki in-engine cinematic. Opet, volio bih da mogu da prekinem ove stvari, znaš. Znate kako, da li to neki gaming site to je imao 10 grehova modernih videoigara. Koliko dugo ovo traje. Michael Bay. Au. Ovo je mene zabolelo. A samo to da me radi. Sve ostalo je ništa. Ten days ago, we got reports that Paz was still alive. She survived. She was rescued by the Simulacija vode. drifting in Realistično je, So what's the plan? kao smo već rekli, J.J. Abrams je savjetovao kod Jimu da svako svetlo ima veliki lens flare po cijeloj horizontali ekrana, jer to je imerzivnost. Znate, kada vam svetlo onako pršte u oči, znači vi imate oči koje su filmska kamera ima taj bug. Isto i kad vidite onako se mulju boje u daljini, to je tako treba da budu oči. Znači, J.J. Abrams je rekao da ljudi nemaju dovoljno dobre oči da bi vidjeli sve ove specijalne efekte koji postoje u prirodi. Word of our capabilities gets out, and we'll have the whole world out to shut us down. Having an American private intelligence agency involved's bad news. Cypher's the ones who sent Paz to us in the first place. She knows the true nature. Right. Paz is our only Fox. link with Cypher. If she's still alive, we need her on our side. Ovo će mi istići postu. Koliko ovo traje? Trojan horse is in. Još malo pa ćemo se vratiti da igramo ponovo kampanju. Ok, Skullface, već smo upoznali te pobogu. Treba da kliknuti checkpoint. Zašto nisi kliknuti checkpoint? Mislim će mi staviti u stvari onaj moment kad sam napravio paniku u bazi. Da. I onda se završavaju neki specijalni efekti po ekranu. Hvala gospodinu Suzukiju koji je pozajmio ova rudarska svetla da bi svuda prštalo kako treba. Jer apsolutno nije stealth igra, zašto bi se održavalo po mrklom mraku? Zašto se ne bi održavalo po mrklom mraku? Nego mora da svetli sve. Hvala i Ryoji Makamuri.
pali Akihiro Terutaju. So who's the other target? That would be Chico. He's being held in the same area as Paz. Last radio contact was 40 hours ago. Find them both. Bring him back alive. Enter the compound from the south cliff. Ovo su stvari podmetači za čaše. From the rendezvous point. To hoće ljudi da kažu, ne dozvoljamo. Ne dozvoljamo da ljudi stave svoje pivo na podmetač i da... Jer mi želimo da nam propadnu stolovi u pubu. To je objašnjenje. Sad se vraćamo na kaljugu. Ok, hvala. Pa sad ne mogu da obećam da neću igrati ostale Metal Gear Solid igre, možda mi se ova svidi. Tako da možda budem streamovao i ostale. Ili snimao. The only catch is you go in solo. The politically sensitive nature of the mission means backup is not an option. Fine. I like some alone time now and then. Snakes Alone Time. To treba bude podnaslov ove igre. Kakva crni gram zilaz? Da? Okej. I'm in front of the prison camp. Znam. Probao sam četvorku. Ima tipa recimo 30 minuta je cinematik koji je ono... Prvo menjaš kanale na televizoru, onda u jednom momentu i gledaš baš video, cinematik, pravi cinematik, ne fake cinematik. I onda dobiješ da igraš 10 minuta i onda opet ide cinematik od 25 minuta, tako nešto. Hideo Kojima game. Okej, ajde sad ću prvo da čitam prvo šta mi igra pokaže na ekranu, to ću da obećam. Ok, ovo je bitno, zato pršte sci-fi efekat okolo. Chico and Paz are being held in an old unused part of the compound. Get inside and head northeast. This is an infiltration mission. You've got to stay out of sight. Before you go any further, use your binoculars to recon the area. What do you see? Press the call button to get more intel. That's the refugee camp. I hear it's where they hold refugees from countries like Cuba and Haiti. Your binoculars are equipped with a directional microphone. You should be able to listen in on whatever they're pointed at. Da možemo da uhvatimo ovde TDI. Ne. Zašto ne vidim nikoga ovde? Ovo su markirali. Vidim nekoga ovde. Hvala. I ovde. I ovde nema nikoga. Ne. Try listening in on those soldiers. Even casual chatter could reveal something in a place like this. Pa ništa ne govore. Dobro. Evo ima još jedan govor.
Ok, shvatio sam igra. Whenever possible. A vidio sam ovdje nekog iza... Dobro ga mi. Ja se bojim sad da krenem uopšte. Metro. Ovo mi se sviđa, ovo... Sviđa što imam od... Aj sad vidim što imam od oružja. Sam pistol, ok. Light, off. Hvala igro koje rekao iščariti zid. Vidim tamo nekoga. Vidio sam ovdje jedan da je zamakao i ovdje, iza. I to je to. Ja ne mogu ovo koje precizno pogodim, ovo je gamepad ljudi. Tranquilizer rounds are only good for putting your target to sleep. They won't help you break anything. Ne mogu nikako da ovo provalim. Idem polako onda. Gdje su svi nestali onda? Man, hoće li umreti više? Rekord. Kako uzim? Aha, kvadrat. L2. Šta je dash? Okej. Mislim će vjerojatno svi da čuju ovo, naravno su svi čuli, da? Ja se prezi Scary 3.
location on your iDroid. Pritisni touchpad. Head east, to je ovo. Ok, hvala. Eyes open, boss. Ovo je bilo blizu. Sad da tamo dalje. Take a good look at the enemy through your binoculars, and you can mark him. Marked enemies can be sensed when nearby, even if there's a wall between you and them. But it only works if you stop and take the time to focus your attention. This helps you maintain situational awareness. Try it. Enemy has left the area. Kogod. Evo vidim nekog. Ništa. Ok, neko me vidi, da? Kako me vidiš? Šta se dešava ovo? Fuck, ne. Ukrep nekom vidi. Ne, nekom vidi. Those are U.S. Marines on watch, not the type to go easy on intruders. Hear about the special ships guys have been pulling at the old prison area for those weeks? Some high-value prisoners. You get down duty and kiss your break time fine. My buddy was crying on my shoulder. That place has been dead for years. Dobro, ne mogu da provalim... Aha, on ne gleda na moju stranu. Čuji... Ne, Kuda treba da idem? Gde sam ja? Tu. Ljudi, stvarno ne kapiram što treba da radim ovdje. Snake! Ne, continue from checkpoint. O, dobro je.
this is an infiltration mission. You've got to stay out of sight. Head for the old A, prison. koliko me vratilo. Aha, super. High quality coding. Take a good look at the enemy through your binoculars, and you can mark him. Marked enemies can be sensed when nearby, even if there's a wall between you and them. But it only if you stop and take the time to focus your attention. This helps you maintain situational awareness. Try it. Dobro, ne vidim nikoga. A, ovdje ima neki. Eyes open, boss. Kao što rekoh, nisam nikada igrao ovo. Ne znam kako funkcionišu igre. Sa većinom stvari. Čujem tu jednog, imam tamo jednog, a moram dođem... Baš mi se ne sviđa da idem. A zašto baš na mene upireš? Hođe prođe, bre. Jer se treba stojim ovdje dok on se ne okrene. Dobro. Contact me if you need advice. Head for the old prison. You'll find the targets there. Jer to je meni jasno, isto treba tu da idem. Ali... Pa ne! Zašto baš okrene tu stranu kad sam ja išao? Aha, vidio sam ga malo pre. Da. Yo, you hear about the special ships guys have been pulling at the old prison area the past 2 weeks? Yeah, some high-value prisoners. Get that dude and kiss him right there in fine. I thought he was crying on my shoulder about it. That place has been dead for years. Now we got these... Right. The CO is tearing his hair out. I feel like I'm living in a prison. Ne znam što radim, imam osjećaj će ovaj da okrenem kad tu ne budem krenuo nuda. Kamera je toliko loša. Aman, nemoj se lepiš tu. Uja, mogu da se popnem gore njemu i da mu zavrnem vrat. R2. You can now either interrogate him, knock him out, or kill him. His life is in your hands. Kill? You should leave the bodies of enemies somewhere out of sight. Hvala. I sad bi trebalo da imam čist prolaz dalje. Ako se ne varam. Ali možda sam video. Video sam dobro. Tebi treba uspavati.
Dobro, nisam potpuno zabrljao za sada. Nemoj, lezi. Vidimo ovdje nekoga. Uj, ovdje nekoga. That guard's a problem. If you'd only take a walk outside. I baš u tom momentu otišao napolje. Skrenuo negde. Okej, vidim ovu dvojicu. Nisam znao. That's the old prison area. The targets are there. Boss, we've been in touch with Amanda. We had her listen to Chico's call for help. She agrees with us. She said, I know my brother and I know when he's lying. Okay. She also had a message for you. I'm ready for the worst. You sounded a little too cheerful to me. Ovo sam sredio, sad mogu da prođem unutra. Kapija, kapija, gde je kapija? Ne. Pretpostavit ću ovo nije ovo. A koliko dugo oni spavaju kad staviš serum? Da se poviju serumom? Bilo bi da spavaju dugo. Ono do kraja misije, recimo. I ušli smo. To se derom. What do you plan on doing? Chico. To. Chico. Disko, disko. Znači, uhvatim ih i bacim preko ograde. Chico, it's me. No! No! Go away! Go away! Let me out of here, please. Get off me! Da pogledim onaj koji je Jim, onaj s maskom, jel' tako? Ja sam čuo da njega isto oslobađaš u jednoj emisiji. Čoveče, nemoj bre. Udavi dete. I... Mission failed? I got Chico. And Paz? Not here. Are you sure? Pretty sure. Is Chico able to walk? Hold on. Pretpostavljam da je Paz bio onom kamiončetu što na početku pobegnu. Što prođe kroz bazu. Not gonna happen. Su njega zašrafili za pod. Carry him out there. A, nisu. Change your plans.
Chico there. Jel možeš da plivaš? Jel možeš da plivaš? Idemo dole, Da, ovo neću, možda će biti mission fail. Već sam dovoljno stigao. Dobro. Već vjerojatno ovaj da padne. Ajde. Danas. I to je to. Ali zašto imam osjećaj da uopšte neće biti toliko jednostavno do kraja? Za malo. Ali mogu da snimam ovdje. Pa to je to onda kraj misije, ne moram da spašavamo. Oboko, dete. Samo ga bacim ako se skroka. Chico, where is Paz? She's dead. When was this recorded? She's dead. Dobro, ali kad su ubili? Use your iDroid to call the chopper for pickup. Menu? Roger that chopper request. It's headed your way now. Zavrtilo mi se u glavi. Dobro. Ajde vidimo kuda treba da idemo dalje. Imamo Walkman, like a set tape. Time to get moving. I'm okay. Give her the shot already! Landing zone. Ovo je anti-air, to mi ne treba. Poslijeđe da je... ovo je 3D, ovo je 3D, mi se sviđa što je 3D. Možda ovdje. Super, imamo pola. Na pola smo misije. Da pogledam, moram da oslušam svih 6 minuta kasete, jel da?
A super, samo minut i po. Pis. On your feet. Okay. Chico was taken out of his cage. Did he leave the tape recording while he was being moved? Paz might be up ahead. I hear vehicles. And a flag. A onda znam gdje. Znam gdje, vidio sam to. Must be near the heliport. A gate. Okej. Chico left the tape on record while he was being moved. Try using what you hear to find Paz. If you're still not sure, listen to the tape again. Znači, treba da nađemo... Da, ti će spavaš. Ne mogu. Samo 6 metaka je ostalo. Ne znam koliko je to čip. Ne. To izgleda ovaj, što sam ga malo presredio. Čula se zastava, čula se heliš. Ako gledamo imamo... Možda da bude ovo. Ili ovo. Znači, prosim da je ovo. Nisam precizan, nisam kapirao kako funkcioniš. Eto, hvala. Lepo hrču. Idem sredim i ovog na kuli. Ti si dead. Ne, hoću da ostanem da vidim. Kako me vidi sa kraja mape, po boku? A, ovaj. Dobro. Sad tu postoji još neka ova zastava, evo ima je tamo jedna. Ko je to? Može ovo? Ali ja nemam ideju kako da sprođem ovo.
A dobro, to je to, hvala, doviđenja. Stolica škripi. A, probudili se ovog što je hrkao. Kako ovo da pobegnem sad? Ne znam. Odmah ostojite na miru i idite negde okolo. Mislim se da je to njihov landing zone. Bez veze. Okej, ja bih sad da siđem ovde, ali ne mogu jer... ne razumem. Ovdje nisam markirao ovoga. E sad pitanje, je li paz u kavezu ili nije? Ne. Ne ovdje. Still searching for Paz? Try interrogating some of the Marines. They must know something. Put the squeeze on them. That sound. A flag fluttering. Next, they headed for a place with a helicopter. All quiet? What was that crew up to going back and forth to the old prison area all the time? One of the guys on gate was saying the same thing. Had taken a prisoner. And then they've been the border. The area was off limits. My buddy said he heard screams coming out. Music. Što bi trebao da ovde negde? Nemoj ovuda. Ili ovdje piše restricted area. Konačno neki progres. Opet znam što ćemo da vidimo.
ćemo u... A nije ovo voda. To je problem. Ovdje je ćošak. Kako se to čuje? The helipad. That matches Chico's tape. Ne. I failao sam opet. A kako ide pauza, ljudi? Sad mi treba pauza, počnem baš gadno nervirati. I šta sad, ne mogu, moram da se čujem sa njima, jel? To je to. Ovdje negdje. Ne, ovdje je capture. Dugme. A, prestalo je. O, cool. Znači nekako treba da se proučim tamo, vjerojatno ima neki... Evo, vjerojatno sam to propustio lepo. Ako postoji recimo kamionče u koje možeš da uđeš i onda da se proučiš tako. Idu mi se leđa i idu sam napred. Čekaj, zašto nemam... A, nemam... Silencer na ovdje. Ajde, izađi.
Okej. Neko je propao u zemlju ovdje se meni čini. A, ima i stepenice, okej. Lepo. And you're dead. Uzet ćemo ti pušku. I šta, ja sam kao sam poginu, nisam. Ne, pogrešno. Ima isto. Ja ću pretpostaviti da ovdje negdje treba da idem. It's too dangerous to try and contact the target. Wait for the enemy to stand down. Šutiramo ovoga. Look an angel. Kako to okrenem? Ovako. Hoću da odključamo ovo. Evo ga sve. Da li ja mogu neko da hakujem ove aparate? Tipa... Ovako? Ne. Zašto izlaze gore? Kako je bilo čudno. Odakle su se ti stvorili? Kako se ovo gasi? Ima neki način da se iskakuje. A važno da su me vidjeli. Zašto beže? Yes. They're standing down. Make contact with the target. Spasili smo nju. Sad smo da izroštiljamo, ostavi 10, ako ih je uopšte toliko ostalo. I to je to. To je toliko emotivno. Ali ovako emotivnije.
Okej, ti ideš sa mnom. Get Haas onto the helicopter. LZ. Sad znam šta je LZ. Hit me. Ej, nemoj da vič, ej. Ostojit ćete, bre. Kes aspo, jest. Man čuti više, žena. Ajme, kamere. Jesmo spavili kameru? Svi smo spavili kameru. Imamo vam vidokrug kamere. Ili ne mogu ovdje. Ne. Ne, opet. Spavaj. Ne. Regularan piše povuku. Ha. Jesi gotov? Ovdje nema se prođe. Su mi upravo to zaglavili i ne mogu da prođu? A, jesu. Čujem nekoga sa leve strane, ali ne vidim ga. A, imaju tank. Super, divno, hvala. Da pogledamo, ovo mi je jedini put okolo. To jest njihov glavni dio baze. Super. Ne, okej, stvarno nemam ideju kako da odavde izađem da me napadne.
Ne znam, neko je rekao često da ovo nije Gears of War, ovo prilično funkcionišlo kao Gears of War, što se mene tiče. Budemo ukradem tank. Da li mogu da ukradem tank? To je bilo strava. Šta? Ama daj igra, bre. Sakaj checkpoint na početku igre. Dobro, nije. Nije, ajde. Mi što krademo tank i tako izlazimo. O bogu. Da, nema teorije da ovo je landing zone osvojimo. Eventualno ako ovdje može da se izađe. Ajde, okreni se. Okreni se. Nemoj da sedneš, da piše da okreni se. Okej, neko disko svetlo ovdje. Izlazimo u gore. Gdje sam trenutno? Ovo je jako, jako dobro. Aman, ženo, tiša malo. Izginemo oboje. Vjerojatno negdje ima izlaz. Mora da ima izlaz. Nešto me je vidjelo, a ne vidim, ne znam šta. Čuli se kamera. A. Bravo.
Taman sam se izvukao. Ne, opet neka kamera, da? Jeste kamera, nije kamera, ali neko ne vidi. Tenkić ne. Nervoza. Fancy efekti. Kako da prođemo ovo? 4-wheel drive? To je... Idem na plažu. I to bi trebalo bude to. Kako se već igrao kao pro. Ajde. Ne, poginut će. Ne, ma ne. Ne mogu. Ne umijem ovo, prvi ljudi. Pa to bi bilo to. I da nisam pokušao, i da nisam failovao, ali ne kapiram igru baš. Ne kapiram stealth, realno. Tako da, verovatno neću igrati onda Phantom Pain kad izađe, a sljedeći put možda nešto drugo, nešto malo drugačije, ja? Ne baš stealth, nije za mene definitivno. I to bi bilo to za danas. Pratite nas i dalje, posjetite naš YouTube kanal, dole ispod imate linkove i vidimo se sljedeći put. Pozdrav!